bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba Uwezo TV, reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Nuvuga ko ari ikiganiro c'iteka, ikiganiro kidasanzwe, aho turi kumwe n'umwubahwa umupapa akuze cyane, nuvuga ko azi vyinshi agiye no kutuganiriza amakino kiganiro cyane kubiko biravugwa, ndavuga ku mutekano muke canke umubano hagati y'ibihugu usanzwe biherereye ngaha mu karere ka EAC. Nivyo tugiye kuyaga, abenshi muramaze kumenya ni Mutama Shehe Bichahaga Abdallah, niwe dukunda kuyaga mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Singomba kubicisha amajambo, reka ntangore ndamuha ikaze kuri B-Info Plus. Shehe Abdallah Bichahaga, murakoze cyane, reka mbashimire namwe mpamagaye kandi tuzahorana. Gashimire n'abakomeza kudukurikira, bakomeza gukora amakomanteri badushima, kandi bizeze ko tuzakomeza kubana igihe cyose nzaba nkenewe, igihe cyose bazakomeza gushima ibiganiro byanjye. Byinshi ngomba kubaha, ntabwo nzahwema kubibaha kuko ndafite intumbero yo kugira ngo abantu basobanukirwe politike y'ibihugu byacu, cyane cyane igihugu cyanjye. Uko mubizi bivuga ko ngo kijengereje aka karere, ariko nibyo igihugu cyawe kiratuzonze kabisa, kirabazonze kabisa, ariko mubimenye ko nyine ni agatsiko gatoya ka FPR. Ntabwo mu by'ukuri ari abiswe abanyarwanda cyangwa abanyarwanda, nyine ni agatsiko gato cyane ka FPR nikoro nyine kajengereje aka karere. Ngira ngo mwarabyubushe ko Kabarebe yabivuze, bo barabizi ko bazegereje akarere cyane gose. Rero nkaba mbizeza ko nzakomeza kubabwira amakuru n'amavuko ndetse n'ibyo byose n'imigambi ndetse bari buriya butegetsi, imigambi mibisha. Turi kumwe rero kandi ndishimye cyane ko cyane gose. Sheikh Abdallah Bichahaga, tugiye kuyaga ibintu byinshi cyane kubiriko biravugwa. Tuvuye muri Kongo gato duca twinjira mu Burundi, ko biravugwa cyane yuko abo bita yuko bakoze genocide mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, abo bisi interahamwe canke FDLR, boba bariko barahungira mu Burundi mu gutinya yuko bashobora kuraswa n'igihugu cy'u Rwanda muri Kongo. Kumbure ushobora kuba uri kuravyumva ariko utabironkera umuco cyangwa usaguzi. Uwo muzehe, uwo Mutama Bichahaga Abdallah azi byinshi kubijanye na FDLR canke FPR. Arashobora kutubwira nyamba tuno munsi FPR irikirasakaza yuko abajenerali ndetse nabo bita abagenosideri aba FDLR boba bacumbitse mu Burundi, boba bacumbikiye. Ni kihe kintu ubona yuko inkotanyi zoba zishaka ku gihugu cy'u Burundi? Iyo ni imikino ikorwa n'abari abategetsi bw'u Rwanda, bahora igihe iyo bashaka kugira ngo bahungabanye umutekano w'ikindi gihugu, bagira ibyo bitwaza. Kuko ubizi kugira ngo utere ikindi gihugu ugomba kuba ufite impamvu zifatika, objectif. Rero ngo byose nibyo barimo guhimba rero kugira ngo babone uko impamvu ituma bavuga bati twe tugiye hariya mu Burundi kubera impamvu izi n'izi. Ariko ntawe uyobewe ko ibyo ari ibinyoma, kubera koko ubwabo bo bagiye bagaragaza ko FDLR itagihari, kandi niyo urebye koko ntabwo gihari. Reka nibutse abantu ko abantu bavuga ngo ni FDLR bavuga ngo bakoze genocide. Ndagira ngo mvuge ko iyo genocide yabaye mu mwaka wa 1994. Nuvuga ngo umuntu byibuze yagombaga kuba ari mutoya mu bayikoze, ni wagomba kuba afite imyaka 20, kuko imyaka 18 umuntu yabaga yemewe kuba mu gisirikare ndetse ashobora no kuba interahamwe bo myaka 18. Munsi yo myaka bibi ari minere mu by'ukuri, ntago uwo muntu aba ari nuza. Nukuvuga ngo abantu rero bavuga ngo abantu bakoze genocide, kandi iyo tugiye kubara tugasanga abantu bari abasirikare benshi ubwo barengije imyaka 50. Nuvuga ngo umuntu ufite imyaka 50 ntago yaba gifite imbaraga zo kurwana. Ngira ngo rwose mbabwire ko icyo kintu kitari. Ikindi nuko nkuko mubizi, nkuko turi busubiremo mu mateka tugeze wenda muri Kongo, nuko u Rwanda aho rwatereye muri Kongo rukurikiranye yo nyine abo bita abajenosideri muri 1996, rwaragiye rufatana Kongo, rufata Kongo kandi rwayitegetse imyaka igera kuri 2. Chef d'état major wa Kongo ari James Kabarebe. Nuvuga ngo iyo izo ntera hamwe cyangwa se iyo FDLR ibiri yo koko yakagombye kuba yarayifashe, kuko bari bafite. Nuvuga ngo u Rwanda rwose rwategetse
nyine u Rwanda na Congo donc hari imyaka 2 rwamaranye Congo aho bavuga ko izo nterahamwe ziri ndetse baratera binjiye aho bavuga ko ziri niho binjiriye barinda bagira Kinshasa sinzi n'uburo ukuntu bageze Kinshasa bakajya gufata Kinshasa bataramarayo iyo FDLR batarangiza gufata izo nterahamwe kandi koko barazifashe baranazigambye baranabyigambye ko abo bafashe bamwe babarashe abandi bakabica bamwe abandi bakabaza bamwe bazanye abandi bakabica ibyo byaravuzwe nuko Tama Bicahaga abavuze ibintu byinshi ariko twumvise yuko uno munsi leta y'u Rwanda iriko riravuga yuko intera hamwe canke abo genocidaire bo bacumbikiwe mu Burundi wewe uvyita iki niyihe objectif nge mvuga ko intumbero nta yindi ni bya bindi nyine n'urwitwazo nuko ndi bigaragaze mu ninjya kugera muri Congo hari uburyo FPR ifite strategie nyinshi zo gutera ibihugu ari nayo mpamvu yagiye muri Congo ujya muri Congo ifite ibyo yitwaje ntabwo apfuye kugenda gusa yabanje kugenda yitwaza abanyamurenge yitwaza amazina mbese y'ibintu yitwaza ngo genocide nguri gukorerwa ngo abatutsi ngo cyangwa se ngo barwanda fone ngo muri hariya igira ibyo yitwaza ibyo rero nabyo ni umugambi irimo gucura kugira ngo izawitwaze ubwo izaba ishaka kwinjiza Red Tabarangaha noneho ivuga iti natwe tugiye kwitabara kubera ko hariyo abagenerali hariyo banaka bagomba gutera Burundi no ku Rwanda ubwo rero natwe turagiye tugiye kwirwanaho kuko niyo ntumbero baba bafite yo kubeshya ariko nyine ngira ngo abarundi uyu munsi babimenye urubyiruko cyane cyane ngiye nkunda kubwira urubyiruko kuko urubyiruko rugomba gusobanukirwa neza na politike y'aka karere donc iki kintu witaga yasemukanya kera cyo za kiri CPGR byari bihugu u Rwanda u Burundi na Congo byari bihugu bibanye neza mbere yuko inkotanyi zigera muri kano karere hanyuma aho izi bazi rero ngira ngo nibwo umutekano watangiye kubura muri kano karere ni nabwo ngira ngo ubungubu uyu munsi igisirikare abasirikare Burundi gifite uyu munsi ntago cyari kuba kibafite iyo hatabaho u Rwanda bateganya ko rushobora kubatera ngero mpora mbwira abantu n'abaturage n'urubyiruko cyane cyane ko n'ubukene rufite do mujye munyakora bukomoka mu Rwanda kubera nyine ububi bw'abategetsi bacu igihugu nk'u Burundi hari amafaranga hari budget y'igihugu yakagombye kuba yajya mu rubyiruko kuzamura urubyiruko niki ariko ikagira ikibazo cy'uko hari umwanzi hari aho yiteguye kuyigira nabi kugira Burundi nabi bakaba rero bafata budget nyinshi bakashyira mu gisirikare bitari ngombwa ko murabizi ko buri igisirikare kirakonsoma ariko ntikinjiza ngo kirarya abasirikare bararya barambara imbunda nta barakonsoma ariko ntago binjiza byose rero no kuvuga ngo yiba Burundi bwagomba kugira nk'ibihumbi wenda bitarenze 10 by'abasirikare kubera igihugu cy'u Burundi ukuntu kingana bituma kigira ibihumbi birenze 200 bitewe nuko kivuga bati igihugu kishaka kudutera cyo gifite abasirikare 300 byuze natwe tugomba kugira 200 ubwo rero bikagaragara ko ibyo byose rero ni ingaruka mbi z'umwanzi wanyu kandi FPR ntabwo by'uko umwanzi wanyu ari u Rwanda cyangwa se abanyarwanda cyangwa se mu byiterwa kuko nzi ko bizajya ariko mu by'ukuri mumenye ko ntimukajye mutubona ngo mutukute twese kimwe mubone ko turabanze banyu twese aho byo mumenye ko natwe twazengereye donc mwibwe muzengereye gakeya ariko twego turabazi bari abantu uko batugize turabizi kandi twarabahazi nuko urakoze cyane Tama Bicahaga Abdallah ariko twarabonye cyane twaragiye turasobanurirwa kenshi batubwira yuko izi nkotanyi kwinjira ku butaka bwa Congo zisunze FDL none umunsi mu Burundi akaba ariko baravuga yuko iriyo ibi bintu ariko barakorera muri Congo turiko turabibona kwica kumena amaraso y'abene igihugu ba Congo turiko turabibona nk'ubusesango zibaye cyane analyse yawe ubona yuko bino bintu bariko barakorera muri Congo mu Burundi bizohavura bibakundiye donc ibyo nyine ngiye ngira ngo mbwire abarundi abarundi ngiye numva bavuga ngo ntibizakunda ariko kugira ngo bizakunda bizava ku barundi ariko ntabwo bizava ku minwa gusa ngo ntibyakunda gusa ahubwo bizava kuri strategie abarundi bazafata bive kuri ideologie bafite iyo ideologie nta yindi niyo kubwira cyane cyane urubyiruko bakamenya impamvu bagomba kurwanya umwanzi wabo ari we
FPR Yeah. bakamenya umugambi FPR ibafitiye kandi bakarebera kuri twebwe uko batugize nyuma y'uko badufata kuko nyuma y'uko bafata u Rwanda ndabyibuka hari igihe umuhisi Habyarimana Juvenal yigeze kubwira abamurwanyaga b'abaprotisiyo arabwira ati nubwo mundwanya ariko abo muri gushyigikira muzabona ishyano ubwo bazafata igihugu abakene bazakena cyane n'abakire bakire cyane ngira ngo uyu munsi nicyo kiriho mu Rwanda nta mukiro haba nibyo mwahoze muvuga cyangwa mukora kuvuga ibya Sadati biriya bintu bigambo abari kuvuga ntago impamvu nuko n'umukozi n'umupagasi kuko ubundi uri umucuruzi wabitekereje doko watangiye ucuruza bikuvunnye ukavuga uti ngirika ntangire aho ntazi nzamuke ngire miliyoni ngire miliyari ntago uvuga kuriya kuko ubundi umucuruzi cyane cyane nk'umuntu w'umucuruzi abaye afite ubwanwa bwagutse yumva ko agomba gukorera hose ku isi rero yarakeneye kuza gukorera mu Burundi ntago yarakeneye gutuka Burundi donc gutuka Burundi biramuzibira kuza gukora business mu Burundi kandi avuga ko umugwiza tunga niba ari umugwiza tunga akaba yizibe we afunga imipaka yo kugira ngo ataza gukora mu Burundi bigaragara ko nguwo ntago mu byukuri ari umugwiza tunga ntago umucuruzi no ngo ahubwo ibyo afite n'ibyo yaragiye bya FPR niyo mpamvu nyine hora yicamakazwaho agamije kugira ngo nyine FPR ikomeze imuha akazi ikomeze ibone ko ari umugaragu mwiza bityo imukomeze mbese munoza naho ubundi bari mpamvu ngo nabaguza tunga ntago ari abaguza tunga ahubwo ni abakozi ba FPR niyo igwije umutungo cyane gose mutama bicanga ariko rero twerekeze ku butaka bwa Kongo imigwanira komeje uko bukwiye ko bwije twumva bapfuye aha naharashwe n'ibindi bintu byinshi byashoboye kononeka turashaka kutubwire uko ubu uri kurabona zino ntambara zo muri Kongo ziri kurangira cyangwa zikomeza kubandanya iyi ntambara iri muri Kongo irakomeza kubandanya ntago irimo kurangira irakomeza kubandanya ngira ngo rwose ni ibintu ngiye kubabwira kandi donc byumvikana cyane donc hari ukuntu abantu bibeshya ko ngo iyi ntambara ya Kongo yaba yaratangiye muri 1996 ariko nshaka kubabwira ko igitekerezo cy'intambara muri Kongo cyatangiye muri 1981 iki doko bakora umushinga wabo bawunoza neza muri 1986 babara neza ko bagiye guhera mu Rwanda bakava mu Rwanda bajya muri Kongo bakava mu Kongo nyine bafata Burundi Tanzania n'ibindi bice bindi n'ibindi bihugu byindi bigizwe n'ababantu iyi ni umugambi wabo kuva kera ntago rero ari ibyungubu noneho ndashaka kugira ngo nanabumvishe ko mbwira abantu ko ibyo bitwa imishyikirano mukora abantu bakora ngo kisekedajyamo muri Amerika n'ahandi ndagira ngo ibingibi mbyita imikino ntago njya mbona ko ari ibintu biri seriye kuko FPR irafite umugambi mubisha kandi nkuko nabivuze ifite wayishyize hejuru wayishyize hejuru rero n'uyu nguyu nyine Kisekedi ari kujyayo ngo agiye ngo kugirana amasezerano nayiwe ngo muri Amerika niba Amerika n'Abongereza nibo bantu barimo gufasha FPR gukora ibyo ikora ubu ngubu nibo bayifashije gufata u Rwanda nibo bayifashije kwinjira muri Kongo nibo bakingira ibibaba ibyabereye mu Rwanda donc urabona mu Rwanda habaye icyo bita genocide ngo bavuga ko yakorewe abatutsi ariko ni genocide mu byukuri ije kurimbura inyoko byose yaba abatutsi yaba abahutu yaba abatwa bari hariya ndetse n'abanyamahanga muri kuriya butaka bagamije gutsemba abantu bafite icyo bagamije bityo ibyo rero byabafashijwemo n'Abongereza na Amerika uyu munsi rero kumbwira ko Amerika n'Abongereza bafatanyije ibyo byaha ari nabo bakomeze kuba guhishahisha babashije guhishahisha impamvu zose zatumye iperereza ridakorwa yo kugira ngo ukuri ku byabaye mu gihugu cyacu bimenyekane bagakomeza kuvuga gusa ngo Habyarimana ngo leta Habyarimana ngo yateguye genocide mu magambo batemera ko hari amahabo h'amaperereza ngo ajye koko ayo perereza abyemeze ko ari ikanaka wakoze cyangwa se yateguye genocide donc babivuga amagambo gusa Habyarimana yateguye genocide yakoze genocide donc nyamara mu by'ukuri ntabwo bemera ko amaperereza ajyaho ngo agira gute abyemeze kuba rero hano batemera ko amaperereza ajyaho ngo abyemeze kandi hakaba harabayeho inkiko mu by'ukuri mpuzamahanga zagombaga gucira abantu bakoze genocide cyangwa bateguye genocide muri kiriya gihugu
zikarinda zirangira nta muntu bigaragaye ko icyo cyaha cyo gutegura jenoside kidafashe leta ya Habyarimana. Ni ukuvuga ngo bigaragara ko uwateguye jenoside n'uwo bakingiye ikibaba batemeye ko nawe aburana kandi yaragomba kuburana, kuko ubundi byari mu nshingano za ruriya rukiko zari ukuburanisha ibyaha byakozwe kuva muri 90 inkotanyi zikina ku itariki ya mbere zinjira kugeza nyine muri 94 mu kwezi kwa 12. Hanyuma ntago nta bandi bakurikiranwe, ahubwo hakurikiranwe igice kimwe cyatsinzwe, ariko igice cyatsinze ntago kigeze gira utegikurikirana. Niba rero icyo gice cyatsinzwe kitarahamwe n'icyaha cyo gutegura jenoside, byumvikane ko wateguye jenoside ashobora kuba ari wowe undi watsinze, ahubwo wakingiwe ikibaba. Abamukingiye ikibaba rero nta bandi ni ba bandi nyine uyu munsi ngo barimo guha imishyikirano, bari mu mishyikirano, barimo mu masezerano y'amahoro ngo na hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibyo ni ibintu by'imikino, ni ibintu bidashoboka. Urakoze cyane Mose Sangozi cyangwa Mutama Bicahaga Abdallah. Tuyage ku bijyanye na Joseph Kabila. Joseph Kabila aheruka gushikiriza yuko ashinze umugambwe mushasha witwa Sovo la RDC. Kumbure waragize wowe waravyumvise, wowe nk'umutama uzi byinshi. Sovo la RDC, Sovo nuko gusova nyine. Sovo la RDC. Donc barashahire gusova. Je donne infinitif sauver. Wowe nkabijyo ubibona ko iki ni kintu giye guhinduka muri politiki ya Kongo. Areka murakoze cyane, reka mbasubire mu mateka. Donc ndagira ngubwire ko muri 96 kuko nabwiye intambara yateguwe mbere ya 96 gategura muri za 86 yari igitekerezo cyaraje muri 81 bo muri 86 FPR yateye Kongo. Turabivuga naho imaze gutera Kongo kubera kuko mu byukuri bitari byoroshye ko yatanga ibisobanuro bifatika byo gutera Kongo nk'igihugu, kuvogera ikindi gihugu n'ubundi buryo ni ibintu bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Ariko kugira ngo icyo kibazo bakigereho babagombye kwitiza izina ry'umunyamurenge n'ubunyarwanda, ngo abanyarwanda bari muri Kongo, muri RDC. Ibyo barabyitwaza, babeshya ko ngo barimo gukorerwa icyo bita jenoside, bakomeje kurisha kugeza n'uyu munsi bakirisha. Ukibaza impamvu bavuga ko bakorerwa jenoside, ukibaza impamvu iyo jenoside batekereje kuyikorerwa uko FPR iteye u Rwanda muri 94. Donc ukabiza impamvu mbere ya 94 batayikorewe. Donc ukibaza byinshi nyine bikagira. Donc rero muri uyu mwaka 96 FPR koko yinjiye Kongo yitwaje izina abanyamurenge bo kugiye kubatabara, ko bari kwicwa, bari kugira gute, ariko ntago mu byukuri byari ukuri. Icyo ntago cyari ukuri. Ndagira ngo rero mbabwire ko iki kintu cyo kubeshya ni ibintu bya kera. Donc FPR imaze kwinjira muri Kongo muri uwo mwaka, yigezeyo yahise ihamagara abanyekongo. Ari ikintu cy'ikibazo nanone gihari, nk'ubu ngubu ejo bundi bagize gutyo bakinjira hano mu Burundi, bahamagara abarundi kandi bakitaba. Bahamagara abarundi, bagahamagara wenda kode, ntago bivuze ko ariko bizagenda, urugero ntanze, bagahamagara n'undi none bakabwira bati dore twebwe gutya tugiye gufata kubafasha tumwagwa mu Rwanda mufate igihugu, nawe ukabyemera. Mu by'ukuri ubyemeye, nta bintu wateguye, nta kintu uzi, ntaki. Ibyo rero bigaragaza ubundi ubwenge bukeya. Ibyo bigaragaza ubwenge bucy'umuntu, kuvuga ngo kuba ari umuntu uturutse hanze y'igihugu akaza mu gihugu cyawe, akaza akakumveka wowe, akakumvisha ukuntu umuntu agiye kugufasha kurwanya igihugu cyawe, ukarwanya abavandimwe bawe, ukabakuraho none akaguha ubutegetsi. Ibyo ni ibintu nyine by'amayire bakoresha, kandi iyo umaze kubigeraho barakwica. Cyane ngo byarabaye bamaze bahamagaye nyine abategetsi, bahamagara Kabila n'abandi. Donc baraza bararwana. Donc icyo gihe bamaze kurwana nyine, bamaze gufasha Kabila, donc baramufashije, bararwana, bamaze kumugeza ku butegetsi, baramwishe. Donc ni ukuvuga ngo binjiye rero nk'uko nabivuze, bavuga ko bo donc wanagatika kabavuga ikinyarwanda, bakavuga ikinyarwanda ko bakorerwa jenoside ngo abanyamurenge. N'uyu munsi bakivuga, uyu munsi hari abanyamurenge bamaze kubivumbura, bavuga bati ntago ibi ngibi ari byo. Ariko mu by'ukuri bo nibyo baje bakora bavuga. Hanyuma bashyiraho rero ikintu cy'igihuriro cyiswe w'ikimama.
bon nibagiwe ukuntu cyiswe hari n'ahantu nanabyanditse ariko ndabona habaye kure bon donc bashyiraho ikintu babyita izina bararwana ego donc icyo kintu kivaho urumva hazaho ikindi edeje habanje AFDLR niyo yabanje hanyuma haza kuzaho RDC urumva haza kuzaho CNDP haza kuzaho M23 nuvuga ngo ibi byose byagiye biza gutya ari amasezerano nk'aya yagize gute yabaye urumva habaga amasezerano noneho ayo masezerano kimwe kikavaho bagahita bakariya ikindi kimwe kikavaho bagahita bagira gute bakariya ikindi donc nuvuga ngo iyi AFDR donc nuvuga ngo imaze donc gufata RDC ugashyira Kabila ku butegetsi donc imaze kujya ku butegetsi bashatse gufata igisirikare cyose bafasha gufata gutegeka igisirikare ndetse na presidence murabizi ko Kabarebe ari we wabaye chef d'état major wa Congo Kinshasa hanyuma bashaka no kwinjira muri presidence Kabila ati reka igihugu cyacu kigomba kwigenga nubwo mwafashije ariko ntago mugomba kuza kutuvogera bigeze aho ngaho icyo gihe Kabila abonye bigoranye afata n'imyanzuro ikomeye aravuga ati mwumvire mu gihugu ndetse mbahaye amasaha 78 ko bamwumviriye mu gihugu ibyo bahise bava mu gihugu donc ibyo byabaye mu mpera z'ukwezi kwa karindwi urumva muri 98 ariko ndagira nkubwire ko nyuma y'iminsi 2 gusa bari bongeye gufata Goma donc Uvira na Bukavu Uvira yo ntirimwo nabwo barayifata donc icyo gihe barayifashe icyo gihe kera nyine muri barigeze kuba barafashe barayifashe urumva barayifashe donc barayifata hanyuma baragenda barakomeza baragwana icyo gihe Kabila yitabaza ibihugu nka za Mozambique za ibihugu hari ibihugu nyine bikomeye za Namibia za donc ibihugu bikomeye bigera kuri 5 byo muri Afrika na Sudan urumva bon arabyitabaza biraza baramufata n'abazimbabwe urumva baraza baramufata urumva baramufasha bararwana birukana koko inkotanyi muri kariya gace ariko bamaze kubirukana ntago haciye iminsi Kabila barese bamwica inkotanyi zaramwishe buri inkotanyi donc zishe abantu benshi ngira ngo abaza amateka ibintu byose bigiye bibera ahangaha mu Burundi nagiye mbabwira mu byo nagiye mvuga ubushize ko ubwicanyi bwabaye ahangaha mu Burundi bwose bwazanywe na FPR inkotanyi bwabazanywe n'abari abantu ngo biswe abarunari cyangwa se abanyarwanda bari barahungiye muri kino gihugu muri za 60 nibwo muzikora bwo umwami wanyu wa mbere yishwe ndetse na minisitiri w'intebe wari umutu icyo gihe akitwa hanyuma murabizi ibyagikurikiyeho muri cyane muri za 72 jenoside yabaye ahangaha nibo bari abayiteye murabizi Ndadaye amaze gutsinda muri 93 niho bamwishe amakuru ahagije yuko Kagame yarari hano ngo muri Kamuha ariho yarari amakuru maradayo nabonye ngewe n'ahantu hari umukecuru hariya hano muri ntuze munsi ya anniversary ya nibagiye ko hitwa hano hano haruguru muri ntuza muri Nyakabega doko nabo banyeretse ahantu muri bare yakundaga kuba arimo yari iyo bare nango yari y'umugabo ngo w'umututsi akumva bambwira ati ahangaha Kagame yabaga doho naho yarari barasa Ndadaye donc rero ayo n'amakuru dufite kandi ayo ni n'amakuru azwi neza ko n'uwari umukuru w'intera hamwe icyo gihe w'umututsi Kajoga Robert nawe yari ahari icyo gihe mu Burundi mu buryo twemeza neza tuzi neza ko byabaye mu Burundi hano byinshi byagiye bikorwa cyane n'inkotanyi bigakorwa donc byateguwe neza kandi
bakabifatanya yego nyine n'ubutegetsi bw'u Burundi bwabaga buriho icyo gihe cyangwa se n'abaga bavuye ku butegetsi kuko muzi ko Ndadaye yaramaze gutorwa asimbura uwari umututsi bari bagaza tunaza ni bagaza sinzi ne munyibutse abatari buyoya sa cyangwa ibyo ngibyo rero muzi ko ibyo ko byagenze ibyo byose rero navuga ngo waruvuze iriya ntuza ya Kabila donc ndagira ngo bagaragarize ko nicyo kigaragaza ko nta mahoro ategerejwe muri kariya karere muri kano karere igihe cyose Kabila cyangwa se undi wese azaha agaciro ibintu by'imishyikirano ikorerwa muri Amerika donc ibintu byagombye kuvaho bigashyirwa ku ruhande rwose kuko ntago imishyikirano izegera ibaho ahubwo ikizaba iyi mishyikirano izarinda ihitana Kabila muzayibona nakomeza kwishinga imishyikirano ahubwo Kabila we yarapfuye nako ntuza Kisekedi niko nashatse kuvuga Kabila we yarakatiwe uwo gupfa yarapfuye muri make ntabwo arataha ntabwo yapfuye kuko yarakaje ko wapfuye nise rero biriya donc iyi mishyikirano ntuza Kisekedi nakomeza kuyijyamo bizarangira imuhitanye kubera kuko aba bantu nuko bakora ntago bemera demokarasi cyo ni kimwe ntago nta mahoro bashaka rero ngo icyo bisaba kuri FPR n'ibihugu irwanya nugukura amaboko mu mufuka bagakura ibiganiro mu mutwe bakarwana nta indi solution cyane gose Tama Bicahaga twayaze byinshi kandi bikomeye cyane ndagushimira cyane kumbure zo ngora duhurire mu bindi biganiro urakoze cyane kace nshimira cyane abantu bose twanyuma kiri kiganiro nizere yuko bashoboye kumvira byinshi bashoboye kuhamenyera byinshi rero reka ndagusobe commentaire yawe nyamba wabaye interesse n'ikiganiro twaguhaye kumbure tuzokoma tumuzana kugira ngo ashobore kutuyagira byinshi bikomeye nk'ibi aje kutubwira bye bye